nimba umukobwa w'imyaka 18 yovi wabo akamagenda atagiye kugaruka ngo azobera umukecuri w'abandi kubera ko agejeje imyaka myinshi, n'umuhungu w'umuselibateri yova kwa mukuru wiwe akiga koza imodoka mu kinamba c'abandi hatarimwo niya mukuru wiwe, bakaza bamuha ifaranga. Umunsi atazifite akabwira mukuru wiwe ngo pagitanu tarara nabi ko ndiga ibintu. Muramu wiwe niho yo mukunda cyane. Igeze kuganira n'umuhungu umwe, muraho bene data Imana yajanyiriya, namwe muha Imana icubahiro aho muzakurikirira amateraniro. Arakangwagira mukuru wiwe hanze ngo azoza mu ifaranga ngo iwe ntacyazoza akora. Iso yarakuzaye ngo mukuru wawe akurere. Iyo usabye mukuru wawe umutahe, iyo wize umushinga ukawusobanurira mukuru wawe kuri n'igisirimba ukawusengera bakaguha umutahe, bazoza bakubona ubyibushe utunzwe na mukuru wawe uba hanze, umukobwa uzokwibeshaho akakubombokeraho adafite mukuru wiwe hanze. Mukeba wiwe nabwira mukuru wawe ngo ndagasubire kohereza ifaranga, muzogira gutena umugore wawe. Nimukaza mushakwa n'abahungu utaganiriye, ibyo ni ibyakera. Uzumuganiriza umubaze ngo se wankundiye iki kwanza? Nizuru ni umuryango wacu, nuko abavandimwe bari hanze, ungundira iki? Nagusubiza umubwire ngo ukora iki? Uzusirimba gusa, muzorya igisirimba. Ni bande bakirarira? Abafite ifaranga nitumara kuruha baranyura kuri alimentation kunywa amazi ya kinju na namaji, uranyura nicurarira. Mwihangane ariko mufite intego. Bwana asifiwe. Haleluya. Nari mukeneye ngo mbabwire ngo Pahoro wagiye kuzamuka Yerusalemu, ngo mbabwire igitaramo cy'Imileto ukuntu yabwiye. Ndavuga mwebwe muri Pahoro se ko yakoze iki wakigendera ko murakora iki Bujumbura? Ko murasengera ubuziko rw'Ibujumbura ngo rufatwe n'igisirimba rwose? Bagire gute? Ni mwigana abantu basirimbye kera. Hari abasirimbye kera bangazi, bakavuga ngo ako kazi ndibogakora. Nigeze gukora akazi k'amafaranga makeya cyane kandi kagoye. Umuhungu umwe arambwira ngo njewe sinogira nk'impano zawe ngo nimbara nkore kariya kazi. Umunsi umwe ansaba itike yo kuza hano Bujumbura, ariko gayo mu mushahara w'akakaza atokora ndayimuha. Araza cyage cy'ibiterane by'abayumbe za EPCR n'inani. Noneho ngo birangire ndamwega ntariko gawewe nje akazi ntikanemereye kuja gutarama I Burundi, uzogaruka umbwira amakuru. Ati sawa. Ngo agaruke mugurira amata mbwira amakuru I Burundi. Arayanga tiyaruka tiyarwara ikirungurira. Bene bazanda ariko sha uri seriye kweli? Nari namaze kumenya kuri nta kindi nari nkeneye. Mwageze yo sawa, byagenze neza, warakoze cyane, okay, ibyo tubiveho. Ukuri seriye uza wibuka ko wambwiye kutokora akazi nkora? Ko nakubwiye uzi kuzumbwira ngo warasomye, urabere urahagaze bakugura ikirato ni sogesi ni pantaro n'umukaba ni sengle ni shati, baza kubona amafaranga yo kuyogoshesha nguru umuyumbe. Ariko baha mugira isoni nke bigihu nazanye ngo ubasha kunywa amata. Yashatse akazi, yashatse akazi atangira gukora. Muzamutarama mufite intego.
agaciro k'umuntu ahanini ku banyabwenge kagenwa n'uwo ari we, ikagenwa n'ibyo. Hari abo gushekerera bakakwita ikindi kintu, ariko nimba ufite intego wihangane, Imana izishigikira abantu bafite intego bakayigeraho. Umushinga w'imyaka 5, 6, 3 kuzimwa n'umugoroba umwe gusa ngo baguhaye amagi ya pondeze kandi atari amagi ya yandi meza. Ntimukazamuhura muri urubyiruko ngo mutarame gusa ni mumara mutahe, muza muganira, nyuma y'ibiganiro musenge, nimusenga mukanezerwa mu byi gukura uyu muhungu akavuza inanga, mugasirimba, mugatera haleluya ninshi, ntimuganira ukuntu mwokora akazi naho mwogashakira. Ntimwosirimba imyaka 7 mwogeraho mugasanga imyaka 1 mwakoresheje imbaraga ninshi, ariko mukaza mugenda mwibuka ibintu twamenye tugeze mu mushasha. Iyo tubimenya ukiranutse wa mugabo, iyo tubimenya tutaraza mu mushasha, suko tuba tumenye. Kandi ayo makuru tuyabahisha, tuba turi abakristo badakiranuka. Twari twarakererewe, ariko iminsi dusigaranye, iminsi sigaranye yo kubaho kwisi, zamukorera mwituri neza ye. Iminsi sigaranye yo kubaho kwisi, zamukorera mwituri neza ye. Barambwiye ngo mbonye ari ngwino wowe ririmba wowe, jewe zamukorera, murebe uriya muhungu wawe uririmba, zamushima, zamushira hejuru, vuga ibyo yakoze. Iminsi nsigaranye yo kubaho kwisi, zamukorera mwituri neza ye. Jewe zamukorera, zamushima, zamushira hejuru, vuga ibyo yakoze. Iminsi nsigaranye yo kubaho kwisi, zamukorera mwituri neza ye. Amen. Nazamba mbonye amakuru ya ministeri, amatsiko ganashira, nibyo twaza tuvugana hari. Kameramene nimba badufashe twerekeyo bazotubone, na amakuru twaza tubaza ya ministeri, muzobaze mbonye, muze mukoresha igihe neza. Ariko nibivuze ngo nuhura n'umuntu w'umusaza utagikora, abana biwe 7 bazamwohereza ifaranga hanze ngo akubwire ngo maye ngo hagarara ngo banzureke ndakuganiriza. Muze iyo gahunda ndi wari uyifite, reka umwana aje gukora, abawe bazakohereza ifaranga, akubwira akanya gato yari kureka agende. Ya masaha y'imvura naba nimbura umucuruzi, habe hari produit zimwe zavuye muri stock. Nimbura umunyeshuri, wewe ntusibe ize kugwa ya apremidi, wageze mu ishuri umwarimu wabonetse kwigisha, naho nguri igisirimba ariko ntugira isaha, niyo wambaye ntuzuyirebaho,
na telefone irimo ntuyibe uzubwira abantu ngo uraje ubagezeho ukazubesha mwahura ngo ni ibya telefone iyawe izivuga twese nitwe tuza tuzivugira telefone zazivuga giheke ngaho iyawe n'impamagara ucecetse yishira ku meza kuri intebe y'umweru turebe kwivuga nimwe muza muzivugira ngo ibya telefone se ntubizi wabayeyo kubera kutagira gahunda ngo abanyafrika hari abanyafrika bagira gahunda please hari abanyafrika bagira planification y'ubuzima bwabo tafazari ngo abirabura warabyemeye ufite imyaka 20 kera waremeye ngo umwirabura ngo abirabura bazabica isaha wobaye umurevolutionnaire w'igihe mu banyafrika ukareka kuvuga ngo abanyafrika ngo ndibuke abanyafrika hari abanyafrika b'abanyabwenge babahanga baza batsinda abazungu bagasibira muzave murayo uri umushangwa i Burundi i Rwanda muri Kongo muri Kenya i Bugande Tanzania ngo uzoja hanze ukore tacu uzokora abantu bagiye hanze zirashira bavuze ngo iyi ni ministeri amen nubwo ngo ifite amatsiko yo kumenya iyerekwa ryayo nimba ari ryiza kandi Imana ibashigikiye mukora ibintu bizagumaho n'igihe mutazaba mukiriho kandi iyo abantu bakora ibizagumaho mu gihe bo batakiriho bagira umwihariko n'itandukaniro numvishe bahamagara abayumbe bo hirya no hino bararuha bavugana nabi wacu kuri Karimeri abayumbe babayeho twasanze abayumbe babaho hari abayumbe babayeho mbere yacu benshi bamwe ntibakomeza ikiyumbe barareka kandi kitashize abandi baraza ariko uko ububyutse bwagiye buba mu bantu abantu bagiye bagaragaza itandukaniro ryabo ubu mu minsi ya nyuma hari ikintu cyagize imbaraga kurusha ibindi aho bino byazi ibi mvuze ni ibi byuma bivuga kera kuko narabivuze nejo umuntu wese agira kera abayumbe ba kera no kuvuga ngo kera hacu twabonaga bafata umwanya munini wo gusenga kuruta kubyina ababakurikiye bahuriranye n'ibi barabyinnye basenga buke iyo umuntu yasenze akunda n'ijambo ry'Imana buke kandi iyo umuntu adakunda ijambo ry'Imana ari umukristo tazakomera azavanga ibintu gusa hari abantu bamwe bazaba abayumbe gusa kugahira imvura yarabaye hari nk'imbeho ici ryaba bakaba baretse bakanywa ibindi klima yahinduka bagasura bakiyumanganya ariko muzabe ministeri nziza kandi Imana izabibafashamo kubera ko muri mu gihe cy'iterambere n'ikoranabuhanga kandi muri abanyabwenge muzamenye igihe mwayitangiriye muzagende muri coding ibyabaye muri yo muzagire archive n'amateka muzakora ibirenze gutarama no gusirimba muzasige trace mu isi kuko birashoboka amen buriya hari imyaka yo kubyina cyane uretse no kubyina habaho n'imyaka yo gufungura cyane abantu batoya badafite ibibazo byo kurwara
baza barya cyane kurusha abakuru. Bakarya ibiryo byinshi iyo badatekereza neza, bamara bagakora buke. Nguvu ariko kubera ko batatekereje. Gukorera Imana birenze gusirimba no kubwiriza. Nka ministeri yuzuyemo abanyabwenge n'abantu bari mu isi y'ikoranabuhanga, muzakora igisumba gusirimba, Imana izabibafashamo. Gusirimba si bibi, gusa nishimiye igihe bambwiye baza batangirira amateraniro nimugoroba, bavuye kwiga abandi bavuye ku kazi. Kiriya cyo nanditse vi, umuntu uzoba ararika ashaje ngo muze kwirirwa mu ikanisa uyu mujyi urimo akazi mukemera, azoba bahenze kandi muzicuza ntako mukimugize. Bibiliya izivuga ngo ikintu cyose ngo kigenerwa igihe cyacu, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose ngo kigira umwanya wacu. Amen. Gusengaho ni ibihe byose, ni ubuzima. Wosengera mu kazi, wosengera muri biro, wosengera mu ishuri. Ariko ndukwiriye kuzuzwa baye batanga resume tiwo kwandika. Abantu benshi bazabigira abayumbe n'imbere y'abarimu kubera ko imibare yabanani. Gihe nyine cy'amasomo no kwiga formule zakunanira ukiyumanganya, kuko mwarimu ndaza kwigisha kubera ko yafashwe n'umwuka, aza guha ibyo yafashe mu ishuri. Muri hangana ndaguma ngire gutya kuko hani wanyu niko hateye. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Narabivuze ejo naharejo bundi hashize, naritegereje muri iyi minsi maze hano, ngira ibyiringiro ko itorero ry'ejo rizabaho, kominote y'ejo iriho, ibintu ari byiza. Ariko dukoze ibintu bitatu. Hariho ibyiringiro ko umuryango wobaho, itorero rikabaho, n'ubwoko bukabaho. Dukoze ibintu nka bine: dusenze cyane, tukiga cyane, tugakora cyane, amen, tugakoresha igihe neza, tukamenya agaciro k'igihe. Hariho ibyiringiro by'ejo. Ejo Imana nisohoza amasezerano yasezeranije abantu atandukanye. Ntagiye kuvuga hano kuko si titugiye kwiga ku masezerano Imana yahaye abantu, tugiye kwiga kwihangana. Ariko ayo masezerano nasohora, tuzoba dukeneye abaganga, tuzoba dukeneye abanyamategeko, tuzoba dukeneye abantu bize iterambere, tuzoba dukeneye abantu bize ubuyobozi, tuzoba dukeneye abateoloji, tuzoba dukeneye abize gufata neza ibidukikije, tuzoba dukeneye abantu muri domaine no muri faculté zitandukanye. Niyo mpamvu mugomba kwiga, mukigana umwete. Amen. Kuko ejo mu masezerano tuzoba dukeneye abantu, tuzoba dukeneye n'abasirimba bibuka imirimo ikomeye Imana yakoze. Ariko umuntu yosirimba ari dogiteri gusa yavuye kubaga umuntu, ndetse mbere yuko amusengera akaba nk'uvuga indimi ariko akazigira ngufi, akamubagira igihe atarahwera. Dukeneye abanyabwenge. Nukuvuga ngo akazi si ugusirimba gusa, akazi si ukwiga gusa, ariko byose hamwe bifite umumaro hariya mu masezerano. Amen. Tuganire rero kwihangana. Bwana asifiwe. Nzaganira mpaye ngenda, kaganira mpaye ndirimba, kaganira mpaye mzina. Ijwi ryatangiye kumera kumuhaye muryumva, ariko nyine ndaguma ngende.
gusa nituja kubyina hano hariho escalier uza nkunda ngo nidutamba mbe ncunganye nuhayo curanga kugira ngo nimubuza reke tubyinire hirya kandi ndi mukaza mubyina muhumirije mwonyerera mugakubita umugongo hano kandi umuntu wo kubita umugongo hano kuri ububugi iyo babara abagiye kudutera dépenses zo kwivuza kandi nta budget yo kujana abantu kwa muganga dufite mu gitaramo umuntu akwiriye gutarama humuye ndetse ndabyigane wazubona ndetse ugiye kugera ugasubira inyuma kuko umuntu ndi yogera kuri kamera ngo ubwenge bushiri rero tujya kubyina hano ni hanini tuze duhera nka niko kwiza Bwana asifiwe. Wa musora ari he? Genda ucere kuri iriya ntebe. Titwase wasabye uruhushi muhira. Ndiko nakubwiye ejo. Yemera cyangwa uhakana. Barabizi ko waje. Umweze mikrofone. Yiguteye ibitwenge. Barambwiye ngo uribana n'icyo yatumye ubwo gawe wisabye uruhusha sawa ubwibyo yakoze iminsi isigaranye yo kubaho ku isi zamukorera mwitura ineza ye iminsi isigaranye yo kubaho ku isi zamukorera mwitura ineza ye jewe nzamukorera nzamushima nzamushyira hejuru vuga ibyo yakoze iminsi isigaranye yo kubaho ku isi nzamukorera mwitura ineza ye amen amen insubira gutera nyine suye turirimba Bwana asifiwe amen kwihangana tutaravuga yandi majambo menshi hindukirira umuntu ukuri iburyo umubwire ngo wihangane ntabwo twihangana iyo twapfushije ntabwo twihangana iyo badufunze ntabwo twihangana turi ku bitaro kwa muganga mwihangane turi mu isi kuba mu isi bisaba kwihangana isi iragoye isi bamwe ibibazo isi irarusha none mwihangane muri yo kwihangana ni iby'agaciro gakomeye abantu bose bagira ibintu bikomeye bagezeho nabihangane indwara zose zifite ingamba zanesheje zabitewe no kwihangana abantu bakomeje kuba abakristo mu isi yuzuye ibyaha babitewe no kwihangana mwihangane kugeza igihe Yesu azazira haleluya ibintu byose byiza bihenze by'agaciro biza bibona bihanganye abantu bamaze amasomo yose
hari abataratsinze imyaka yose uko ikurikirana. Nzi umuntu washatse diplome inshuro 8 ku ya 9 arayibona, nawe bamwita D6 ubwo 9 yari ihanganye. Ubu nyine abantu benshi basigaye bakoresha za rabo bakiba gusa bakagira za diplome zimwe batodefanda nyine agapfa nko kuyibika ngo ni D6. Nabyo bibaho, ariko ubuzima bugizwe no kwihangana. Gushaka umugore umukobwa w'ahandi waje ari mukuru mukagumana akabyara bwa mbere akageza 9 atarataha gwagumeyo no kwihangana. Kubana n'umugabo imyaka 40 kaba akaguma imuhira ntari gite no kwihangana. Kuzara abana bakaruha bagashakwa bose nta ubaye ikirara ngo nkwe ikimogi azamena inzu kodesheje no kwihangana. Ubuzima bugizwe no kwihangana. Abantu bashatse ibintu bakagira bikeya bikaruha bikiyongera, byaruha bikaba byinshi, baruha bakitwa ko ari abakire, baruha bakaba abaherwe, baruha bakaba bashora amari. Barihangana. Kwihangana le 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 Dura nyamugende ndashima. Ubuzima ni ukwihangana. Dufite abantu bakennye batarabaho. Umwana w'imyaka 25 azamavuga ngo nabakene. Wokiza utarabaho. Ukenye gute? Tukenye ahubwo wafashwe n'ikintu ikeneye counseling, naho ubukene ntabwo ufite. Habe n'indwara turwaye kuko urabyibushe, ushoboye n'ibiryo, ufite ikintu. Uzoze mu ikanisa, uzoze mu ikanisa kizohishuka, umenye ko udakenye, umenye ko mu ijuru hari Imana, ukoresha igihe neza. Ibyo twananiwe gukora, ndavuga ababyeyi cyangwa aho twagarukirije, titwifuza ko muhagararira munsi yaho. Nta nubwo mistake cyangwa ama erreur twakoze dushaka ko mwongera kuyagwamo. Nukuvuga ngo mu buzima bunararibonye, échec na réussite fait partie de l'expérience. Amahirwe y'umuntu uza nyuma yawe nubasha kubona ibyakunaniye akamenya uko abikika ntahure nabyo, ariko ni isomo. Hari abantu bigeze kuba ibisirimba ntibashaka akazi. Hari ubuzuse bwigeze kuba abantu bamwe baravuga ngo batwika ama diplome barabafata. Ibyo byabayeho kandi ganabo bari babyutse nyine, nabo bageze bavuga za ruga nkizo. Rero bageze bavuga izabo izubu nyine ni nkizo gukopera. Uri mu gusanga indaraza zitatu zazivuga ruga imwe. Habe no kuzina bamwe bazababyina kumwe, bazakunda ngo banarebane bakubitana amakike. Imana ndiyo dufata kumwe, ntiyaturemye kumwe. Kandi ndibuze diversite y'ibintu byinshi ngo ikugira ukwawe. Muzamubona ingene Bishop azaceceka. Mwabonye ingene yatwiyegereje umwanya mutoya ariko amashije. Murebe umwanya mvuga. Ndatinda. Mugiye gutaha. Mubanze muzamura ibiganza. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwihangana ni ngombwa.
usanga umwana w'imyaka 30 bafite bwihebe. Wihebye gute? Abantu bafite imyaka 100 bakiri ku isi. Wihebye gute? Urihebye nyogokuru hasi. Afite imyaka 95 akirya agikeneye n'ifaranga zo kubika adakora. Wihebye gute? Ugeze mu myaka yo kuzishaka. Mwihangane. Ubu buzima burasaba kwihangana. Bwana sifiwe. Haleluya. Kubana n'abantu. Amen. Abantu muvukana n'abandi mutavukana bisaba kwihangana kuko abantu baragoye. Buri abantu baragoye. Ariko abantu ni beza. Ariko kubana nabo nukwihangana. Buriya kenshi abantu ntibaza bumva ibivuzwe. Bumva ibyo bashaka. Hari igihe uvuga abantu ari benshi akavuga ngo kuriya si kuriya yavuze. Ngo nje ubizi ngo yashakaga kuvuga gute. Wari umurimo. Ariko kubera ko ari kushaka kandi ufite n'imiterere, ufite uburenganzira bwo kumva uko ushaka. Kubana n'abantu nukwihangana. Kuba muri societe nukwihangana. Mwihangane. Mwihangane turino. Ino mvuga si Burundi ni mwisi. Kunesha kose kuva mu kwihangana. Nyina wo kwihangana. Nyina wo kunesha no kwihangana. Kwihangana ni imbuto y'umwuka. Muzasome mu Bagalatiya 5:22 mumanuke muzosangamwe kwihangana. Umukristo akwiriye kwihangana. Ntabihere mu rusengero, akabihera mu rugo iwe. Hari abakristo azakizwa gakunda Imana, Satani akamuterera umuryango, akamuterera umugore cyangwa abana. Bakozi b'Imana benshi bazabahura n'ibyo bibazo. Ugasanga n'umukozi w'Imana mwiza, Satani akamugeragereza mu muryango we. Ariko iyo wahamagawe neza, sema haleluya. Haleluya. Urihangana. Imana kazageza igihe kuraho ico kigaragaza. Kwihangana. Hari igihe ushaka ukijijwe umugabo akakugora. Kandi yamara ntatinde ntapfe vuba. Mukama mutindana abana bagakura akugoye. Abagabo bamwe bameze nabi bazabana ramba cyane. Hakama kugora kabisa. Umugore rero akaba nk'umukecuru akazabwira abana ngo ngwiso ngo nuko ahora kuva kera. Bagatangira kwiga mekanizme zo kuzoza batabara nyina. Ise ntaruharwara kandi atoroshe. Akihangana. Bwana sifiwe. Haleluya. Umunsi umwe wa mugabo ugoranya agakizwa akirega agapfa yarakijijwe akaja mu ijuru. Iyo umuntu ananiwe kwihangana ari umugore aza yahukana. Kandi iyo wahukanye wari umukristo buba bwanze ukububumaze ubunaniwe. Bakristo bavandimwe, ruziruko babyeyi namwe muraha mwihangana. Iyo twihanganye, amen, hirya y'ibitugoye, hirya y'ibituremerereye, hirya y'ibiduteye ubwoba, iyo twihanganye hari ubwiza bw'imbaraga z'Imana. So kwihangana ngo tugire umwanya duhe dusirima. Nukwihanganira situation zose dufesinga zigoye.
ibibazo byaturemerera cyane titubihanga amaso tukihangana tukareba Imana ibirusha amaboko tugategereza icyo izakora izina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Uza wihangana cyangwa ntuza agaciro ko kwihangana? Urashaka kuba umuntu ukomeye? Urashaka kuzagera kure mu buzima? Hari umunyabwenge wavuze ngo nushaka kwihuta uzagende wenyine, ariko nushaka kugera kure uzajane n'abandi. Kandi ntibikunda kujana n'abandi utari umwihanganye. Abakuru baza bavuga ngo ubwiza muri kadere y'uburanga. Imvugo zacu ni inkene. Ubwiza, uburanga bw'umuntu, uburanga bw'umukobwa ngo buza bumugezi bwana, ariko ubwenge bwiwe nibwo buza bugena igihe azamarayo. Woba mwiza upika gutya uri finyole très joli bakagukunda, mu mutwe hadapanze bakugenzura ugasubirayo kandi atari kumama. Nico gituma dukwiriye kumenya kuko ubwiza ari imbere bw'uburanga nibwo bugaragara, kugira ngo tugere kubiramye n'ibitinda nuko twihangana. Mwihanganira ubu buzima murimo. Sinzi ubuzima urimo, sinzi ko wishimye cyane cyangwa ubabaye, ariko uri muri obligation imwe nziza, no kwihangana. Amen. Ariko kwihangana bigira umumaro kenshi, ariko reka mvuge kabiri. Bigira umumaro kwihangana iyo wihangana ugira intego. Kuko intego yawe, sema haleluya, intego yawe iraruta ibindi byose mwohura nabyo bishaka kugira ngo ntuyigereho. Iyo ari yawe apana iyo bakubwira. Iyo hariho intego nziza wumva mu mutima, ni ukuvuga ngo niyo ifite agaciro kanini gasumba ibindi byose wahura nabyo. Abagabo babaherwe muzagoguringe kuri Google, muzareba abaherwe ku isi, muzumve principe y'abantu bateye imbere. Kwihangana kuza ku rutonde rw'amahame bakoresheje, badahaye basenga, bafite intego bashaka kugeraho. Wewe songa mbele, Wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako. Usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Abagabo benshi bize bakarangiza, bapfanye imishinga yanditse itarashizwe mu bikorwa. Abandi benshi bapfuye batarayandika. Abakungu bakomeye niko Manuro yavuze, abanyabwenge intiti zinshi ziri mu marimbi zitaragaragaje ibitekerezo byabo kubera ibihe naho banyuze. Abandi benshi barasede kubera situation bahura nazo, ariko abageze kubikomeye suko banyuze ku murambi no mu buzima bworoshe, zabasabye kwihangana. Amen. No kuba umukristo no kwihangana. Bwana asifiwe. Haleluya. Hari ibintu nje ntekereza rimwe na rimwe nkareba gito ko kuvuga ngo ukijijwe ku myaka 18 ni urugero, ubaye umugabo kuragera muri 50 n'indi, uretse ibintu wihanganiye ufite imbaraga ukicirengeza ukaguruka gatu. Nza nibuka imbaraga nagiraga nko mu myaka 20 ishize, ariko nari nzi kwiruka mw'abantu ti wonsize nukuri
uri utari ku kinyabiziga tiwonsize no gufata ariko nari au kwiruka gute none ubu nyine iminota 10 gusa sigaye namando ariko wakoshe no gufata ambaye urusha ngo ngukurikira ufite amakosa no kwihangana nkagufata. Imana ya Israeli yonitaho kagukurikira ukaruhukagira ubute nk'imashije kagusengera ukaba mu bintu ukabibamo, abagabo n'abagore bakabikubonamo, abahungu n'abakobwa bakabikubonamo, igitondo kimwe ukamubireka nta cyabaye, ibirunga bitarutse, nta nkuba yagukubise, batakurashe mu bwonko ngumere nabi bakuvuye ukiri ku mustari ngo wabonye ifaranga. Ko bahungu bamwe baza basirimba gusa kubera ko bafite ifaranga nkeya, bogira ifaranga bonywa. Uri hari ibintu byinshi duterwa n'ubukene, ukuri kukihisha. Yego museka ariko ni kuko nza basinze batageze kure kandi badafite nyinshi. Hari umungu umwe wabonye akazaramwe ngo jedeo ngura cyamutara mukarara kukirabo uzabindi zo kwa murara ngo wicaye. Rega ndi serious ndaka yayo ngaho ntasoni ngo ndacyatarama. Wewe wabonye iki cyakubujije gutarama ngo wageze kwibarabara yagakoze imyaka iki novuga hwari mwo mugaya mutamu yagakoze imyaka ntasoni ngo turacyatarama kandi dufite imyenda y'igitaramo kidatarama ko turatarama se ngo tureke. Imana Israeli bizumvi dushigikire iduhe kwihangana tuzotarame turute muzehe nimba tuzogeza iriya myaka. Muzehe ndahaye avuze ipendo wagize ngubwo wanezewe murangana kwihangana. Bwana sifiwe. Ibintu wabayemo ugejeje imyaka yo gufata ibizangombwa. Leta y'u Burundi yemera gushingira abantu bagejeje imyaka ingana. Kongo ni 18 koze nahandi ko barahindura nuko. Ibintu wakoze ufite imyaka 18 tukwiriye kubireka ngo birimo abantu benshi cyangwa bake. Ukwiriye kubibamwo kubera kubuzumva kandi ugasaba Imana ikagushigikira. Apana ngo yari umuyumbe ngo yarare. Bibiliya ivuga ngo dushobozwa byose na Kristo duhinaga. Nabagukunda bose ukabaha ibyifuzo. Nubu turabibahaye. Muze muguma mudusengere dufite imyenda y'ibitaramo tutaratarama namwe bari kuyakuri. Abadukunda muze muguma mudusengere tuzohurira ijuru. Tuzogume dutarame tureke guhararuka nta kindi cyo hararwa kitari gitaramo. Bwana asifiwe. Haleluya. Ariko tugatarama twihanganye kandi dukora nibindi. Gusirimba uri umwana w'umukobwa ungana gutya wamara umugoroba umukamumasha ngo umuhungu araguhenze ngo aguhaye amafaranga y'amarundi 10,000 akagutera inda ukava ku ishuri ukava no mu gisirimbaga bakagutenga bakakubwira ngo subira ruguru tuzoza ugenda ninda mu ibarabara kandi wari uri muri foye. Ntuba watekereje harehare uba wananiwe kwihangana. Woja kwinjira nta mavuta ufite ukurubutse Imana ikazaca inzira wihanganye ukarangiza amasomo ukazugira amashupa 7 amwe y'inzara n'ayandi y'intoki n'ayandi y'umusatsi amaze ugasirimba nuko tutakibareba. Ubu nyine ni kamera zibareba ari ukibitayeho cyane se. Habe namwe niyo mukeneye cyane kurusha abantu iyo batayigutunze uhawe uzinuzugira ngo none ngo igitaramo ndicagenze neza. Ariko amen. Tugomba kubaho ntanteye gufite nguze ukora ibintu bimwe mu gitondo nimugoroba ngo ukora ibindi ubeho utazawihangana baruhe bakugaye batakuza. Mwihangana ariko mwihangane mufite intego. Mufite iyihe ntego? Duheze Imana icubahiro.
Haleluya. negere iri hagati haja kurangiza. Bwana sifiwe. Haleluya. Mufite yihe muri mu mujyi w'Ibujumbura. Bamwe ntibafite minerval, abandi ntibagaye biga, abandi bararangije. Ntimugategereze kwiga imodoka mwarabonye amafaranga yo kuzigura. Abandi ni abashoferi biza abandi. Nk'umuntu ufite imyaka 23 ngo aba kwa mukuru wiwe. Muraho. Ministeri yanyu no gusakuza biba mu mategeko yigenga. None musakurije iki? Nimba umukobwa w'imyaka 18 yovi wabo akamagenda atagiye kugaruka ngo azobera umukecuri w'abandi kubera ko agejeje imyaka myinshi, n'umuhungu w'umuselibatere yova kwa mukuru wiwe akiga koza imodoka mu kinamba c'abandi hatarimwo niya mukuru wiwe, bakaza bamuha ifaranga. Umunsi atazifite akabwira mukuru wiwe ngo pagitanu tarara nabi ko ndiga ibintu. Muramu wiwe niho yo mukunda cyane. Igeze kuganira n'umuhungu umwe, muraho bene data, Imana yajanyiriya namwe muha Imana icubahiro muzakurikirira amateraniro. Aravuga ngo agira mukuru wiwe hanze ngo azoza mu ifaranga ngo iwe ntacyo azoza akora. Iso yarakubyaye ngo mukuru wawe akurere. Iyo usabye mukuru wawe umutahe, iyo wize umushinga ukawusobanurira mukuru wawe kuri n'igisirimba ukawusengera, bakaguha umutahe. Bazoza bakubona ubyibushe utunzwe na mukuru wawe uba hanze, umukobwa uzokwibeshaho akakubombokeraho adafite mukuru wiwe hanze. Mukeba wiwe nabwira mukuru wawe ngo ndagasubire kohereza ifaranga, muzogira gutena umugore wawe. Nimukaza mushakwa n'abahungu utaganiriye, ibyo ni ibyakera. Uzumuganiriza umubaze ngo se wankundiye iki kwanza? Nizuru ni umuryango wacu, nuko abavandimwe bari hanze, unkundira iki? Nagusubiza umubwire ngo ukora iki? Uzusirimba gusa, muzorya igisirimba. Ni bande bakirarira? Abafite ifaranga nitumara kuruha baranyura kuri alimentation kunywa amazi ya kinju na namaji, uranyura nicurarira. Mwihangane ariko mufite intego. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwari mukeneye ngo mbabwire ngo Pahoro bagiye kuzamuka Yerusalemu, ngo mbabwire igitaramo cy'Imileto ukuntu yabwiye. Ndavuga mwebwe muri Pahoro se ko yakoze iki wakigendera? Ko murakora iki Bujumbura? Ko murasengera urubyiruko rw'Ibujumbura ngo rufatwe n'igisirimba rwose? Bagire gute? Nimwigana abantu basirimbye kera. Hari abasirimbye kera bangazi, bakavuga ngo ako kazi ntibogakora. Nigeze gukora akazi k'amafaranga makeya cyane kandi kagoye. Umuhungu umwe arambwira ngo jewe sinogira nk'impano zawe ngo nimbara nkore kariya kazi. Umunsi umwe ansaba itike yo kuza hano i Bujumbura, ariko gayo mu mushahara w'akakazi atokora. Ndayimuha, araza cyage cy'ibiterane by'abayumbe za EPCR n'inani. Noneho ngo birangire ndamwega ndariko ga wewe nje akazi ntikanemereye kuja gutarama i Burundi, uzogaruka umbwira amakuru. Ati sawa. Ngo agaruke mugurira amata mbwira amakuru i Burundi. Arayam tiyaruka tiyarwara ikirungurira. Bene waza ariko sha uri seriye kweli? Nari namaze kumenya amakuru nta kindi nari nkeneye. Mwageze yo sawa, byagenze neza, warakoze cyane, okay, ibyo tubiveho. Ukuri seriye. Uza wibuka ko wambwiye kutokora akazi nkora?
ko nakubwiye uzi kuzumbwira ngo warasomye urabere urahagaze bakugura ikirato ni sogesi ni pantaro n'umukaba ni sengle ni shati bazagubona amafaranga yo kuyogoshesha nguru umuyumbe ariko bahanga mugira isoni nke uri igihu nazanye ngo ubasha kunywa amata yashatse akazi atangira gukora muzamutarama mufite intego agaciro k'umuntu ahanini ku banyabwenge kagenwa n'uwarimo n'uwariwe bikagenwa n'ibyo harabo gushekerera bakakwita ikindi kintu ariko nimba ufite intego wihangane Imana izishigikira abantu bafite intego bakayigeraho umushinga w'imyaka 5, 6, 3 kuzimwa n'umugoroba umwe gusa ngo baguhaye amagi ya pondeze kandi atari amagi ya yandi meza ntimukazamuhura muri uru rubyiruko ngo mutarame gusa nimumara mutahe muza muganira nyuma y'ibiganiro musenge nimusenga mukanezerwa mu byi gukura uyu muhungu akavuza inanga mugasirimba mugatera haleluya ninshi ntimuganira ukuntu mwokora akazi naho mwogakira ntimwosirimba imyaka 7 mwogeraho mugasanga imyaka 1 mwakoresheje imbaraga ninshi ariko mukaza mugenda mwibuka indu ibintu twamenye tugeze mu mushasha iyo tubimenya ukiranutse wa mugabo iyo tubimenya tutaraza mu mushasha suko tuba tumeze kandi ayo makuru tuyabahisha tuba turaba Kristo badakiranuka twari twarakererewe ariko iminsi dusigaranye iminsi isigaranye yo kubaho kw'isi zamukorera mwitura ineza ye iminsi isigaranye yo kubaho kw'isi zamukorera mwitura ineza ye barambwiye ngo mbonye ari ngwino wowe ririmba wowe jewe nzamukorera murebe uriya muhungu wawe uririmba zamushira hejuru vuga ibyo yakoze iminsi isigaranye yo kubaho kw'isi zamukorera mwitura ineza ye jewe nzamukorera zamushira hejuru vuga ibyo yakoze iminsi isigaranye yo kubaho kw'isi zamukorera mwitura ineza ye amen nazamba mbonye amakuru ya ministeri amatsiko ganashiri nibyo twaza tuvugana hari kameramene nimba badufashe twerekeyo bazotubone na amakuru twaza tubaza ya ministeri uzobaze mbonye
kubera iki dukoze ibyo. Amen. Ni ukugira ngo tuvuge ikindi kintu ciyongera ku kwihangana ariko dufite intego. Naza mubaza intego zabo nibyo baza bakora. Mbwiye nkeya namwe mbonye ko tudatindanye. Naza nibukaga ko gihayibwiriza cyatumye ndatinda. Bwana sifiwe. Haleluya. Mufite intego nziza nimuguma kuzikora. Ndamubajije ndetse ndabivugaga si nibanga habe nubwo ryo bibanga wabimbwiye ari ibangaga ti wo bimbwira kureba no kubwira amabanga yanje no kubwira ibyo ukeneye bikeye ibindi ngakubwira ngo ico gihumba ntucemerewe guma wicaye izo ntibikureba ariko wagize neza biriya byo ni byiza. Namubajije ngo se baza bakora ibintu bindi uretse gutarama arambwira ngo bazabishurira abantu bamwe babana muri ministeri nimba yabesha ari we bazobibaza. Ndamubaza ngo se bagira konte arambwira ngo ya ministeri barayigira. Ndamubaza ngo se ambwira ko bazabafasha n'abantu batishoboye bazabagenda babikora. Ndamubaza ngo se bagira bayere abatera kunga aravuga ngo barabagira. Ntimwumva ko ibintu bimeze neza? Namwe se murabishimye? Ngiye kuvuga ikindi kintu kimwe dutanga ifaranga zo gushira kuri iyo konti. Timutanga amadeni mutange kuzo mwazanye n'ubundi gabarayisanga mu iyo konti iriho izabo tubongerega twabataramiye. Niko kwiza. Mugize umujinya? Iminsi sigaranye yo kubaho kwisi zamuko rera mwituri neza nimba mugira batera nkunga muza mubaha raporo nimba bari kuri rimwe muzozinduke muze kubakorera audit kuko ifaranga umuntu atanga ifaranga ziba kuri ifaranga abantu bazatangira kuzishaka ari batoya baruha bakangana nkuko kwanje bagifite ziba kuri ziragoye kubona ariko zibonetse zigatangwa kugira ngo zikore nico zakoze kigomba kugaragara. Muzogure machine ya ministeri muze mwandika ibikorwa mwakoze apana twa iPad two kugenda machine nimba gari ministeri igomba kugira office ifite president na vice iriho konte timukaza muja kubikura ifaranga mwenyine ngo muri ba president muzogira ba mandateri bafaranga zasinyira abantu nk'ababiri pana kuyohereza mu miryango yanyu ku ruhande uko muhamunaniwe kwihangana mufite gahunda zo gusenya ministeri kubera kutihangana. Iminsi sigaranye yo kubaho kwisi zamuko era mwituri neza iyo twihangana dufite intego tugiye kuja ku cya kabiri. Amen. Tuza dusenga amasengesho asobanutse first of all kuko iyo ufite intego amen uzumenye ibyo usengera. Hari abana b'abahungu babyibushe bazavuga ngo mana ngo turakeneye guduha imbaraga mu Rwanda muza mwikorera ibiti musatura inturusi mwikorera imizigo muza mupakurura amakara ukeneye imbaraga z'iki tutarwaye imbaraga zawe mana izo ufite n'izawe niziwaye ntantego gani hazica saba karasaba imbaraga atarwaye araja urahinga baguhaye hari ahantu utera imingazi hano muri iyi ndego y'inani hari ahantu bagusaturiye hectare ibujumbura ngo uhinge ngo nkeneye imbaraga izo ufite kurazikoresha ngo nkeneye imbaraga ariko iyo ufite intego iyo zihaye zigerwaho amen. Ubundi iyo dutera imbere haba mu kumenya
haba mu bifatika. Amen. Titwikompara n'abandi. No. Tureba aho tugeze parapo n'intego twihaye. Waravuze ngo uzubaka inzu, undi aravuga ngo azagura igare mu mwaka. Mu mezi 9 aguza igare. Niyo ntego yari afite. Undi yubatse inzu arayisakaye. Mwembi mwateye imbere. Biresha nuko vision zanyu zimeze. Wazugira ngo ubone ikindi utatekereje kubera iki? Ngo abandi bateye imbere umeze nabi. Abandi bateye imbere naho ishari riza riva, inabi kava n'urugambo, bamwe baruha bagahanguka bakaroga. Reka ishari n'amawazo make. Gira intego uyisengereho. Nusu iyo ufite intego Imana izisubiza ukabimenya. Ntuzushima ngo kuriya nyine ngo umushumba wa Karmeli yavuze ngo nanje niko uriwe. Wewe siko. Wewe wumvisha ibitekerezo bipanze ntabyo wapanze. Ushaka kwiganira mu ruhame. Siko turiwe. Murabana. Uzumutekererezamo. Iwa gatekerereza. Kabiri dusoze. Mukuri sadaka mu. Tanga ifaranga zo gushira kuri konte ya. Yabazagira gute harya. Abaraswe. Nimushaka mugura amakaye 3 cyangwa ngahe. Ariko bafite nyinshi nyine mushiremo. Mwaje gutaramira iki? Si Imana bahe bakorera. Amen. Twihangane dufite intego. Kabiri, twihangane tuza agaciro n'umumaro w'igihe. Gumutekereza izutanga ntituvuga ngo ngaho gani mutanga mugume mushire. Nanje ninja kwicara dukeya mfite ndashira no. Ntimuzigura amabuye y'inani muzozijane kuri konte kandi nimba wambeshe Imana ikubone n'abantu. Ndavuze ngo icya kabiri arabakopeje uriya muga kera bari batangiye kurebana. Mwari hano ariko cyangwe murashitse. Twavuze ngo cyaka biri iki? Amen. Igihe. Sema haleluya. Igihe. Pastor, wihangane. Simwe mwavuze ngo uzoze kubataramira. Mwihangane. Tiduha twiga kwihangana. Iba wihanganye we wahagarika. Bwana asifiwe. Hallelujah. Agaciro k'igihe. Iyo utazi igihe bakikwangiririza ukireba. Iyo utazi igihe ugipfusha ubusa. Iyo utazi igihe urarangara abandi bakanuye. Iyo utazi igihe usigwa n'itari kure yawe. Iyo utazi igihe amaherezo urahangayika. Abantu bose bemera kuko Imana ishobora byose. Bakozi b'Imana badukurikirana, iministeri y'abarazwe ubwami bw'Imana ifite ibikorwa byiza. Nimba bagira cano simbizi, cano yabo murayizi. Buriya murabakurikira. Mubashigikire. Mukora ico mushoboye kubw'icubahiro cy'izina ry'Imana. Amen. Ko barafasha abana kwiga, ko barafasha batishoboye. Ariko mvuge naka kantu. Muze mufasha abantu mwaganirije.
kuko nimufasha abantu mwaganirije muzabafasha kwifasha mubahaye ibitabahenze. Ariko nimufasha abo mutaganirije, igihe mutabafashije bazabagaya batarabagujije. Gukoresha igihe neza. Sema haleluya. Haleluya. Dukwiriye gusenga mu gihe, tugatarama mu gihe, tugatura mu gihe, tugataha mu gihe, tukarira igihe, tukaryamira igihe, tukabyukira igihe. Bibiliya ivuga ngo ubute. Amen. Ubute ngo buza butera gusinzira ubuticura, kandi ngo winaniwe ngo azanane. Niko Bibiliya ivuga. Muzosoma imigani muzoyihuruka mwahabonye. Ikavuga ngo wa munyabutewe ngo sanga ikimonyo witegereze nguko kigenza. Umujene w'umu intellectuel agomba kuba smart d'abord mu mutwe, mu mutima no ku mubiri. Umuhungu utarashaka utaza wiyuhagira utazumesa amahuzo, nta mukobwa w'Ibujumbura wenda kumukunda, keretse nabombora mu ijoro kandi atari we wagiye yatumye abandi. Tibo mukunda n'ubucafu ibikunda. Ugomba kuba smart mu mutwe, ukaba uri update kuri information, ukaba ufite umutima upanze neza wuzuye umwuka. Hari igihe umuntu azavuga ngo yafashwe n'imbaraga z'umwuka, ngo banze uceceke pasiteri we, ngo ni umwuka wagufashe. Urejegeje pasiteri ari umwuka, batinze kugusengera. Kuko gukunda Imana, kugira ubuzutse, kwegera Imana bihishurira umuntu ibintu byinshi. Ninde wari wabona muzehe atanga amaherekezo iwabo mu rugo akavuga ngo vie banzu ceceke hari ikintu ntekereza kubaki bafite. Narindi kugihe kandi ngiye gusoza dutambe. Ukoresha igihe cyawe gute? Hari bene data ntushumbitse nagize umugisha wo kuganira nabo n'abanyeshuri, singiye kuvuga ibyo twaganiriye, ariko hari ibintu nababwiye ko ndatekereza ko bazankumbura n'igihe bazaba abagabo, bazibuka ko twaganiriye, nimba bazabaha agaciro ibiganiro, ko twaganiriye igitondo cyose twavuganye amagambo atari make. Umusore ntakwiriye kuryamira. Bibiliya ivuga ngo ntugakunde kuryamira kugira ngo utazokena. Bibiliya ibivuga. Nukuvuga ngo imwe mu mpamvu itera abantu bukene kuryamira kubamo. Cyane cyane mu gihe cy'agahira. Buri imvura igira uko imenyera kugwa. Iyo imvura iharaye kugwa ni mugoroba, hari igihe ikurikiranye imigoroba 5 ihayigwa. Buri mugoroba ya masaha yagerikawe, ikirere kikaba gifitiye orere. Hari n'igihe irarigwa igatangira mu rukerera buri gitondo ikabi ihayigwa. Iyo imvura igwa ni mugoroba, ukwiriye kwiha discipline yo kuzuka mu gitondo. Nimba utagira imodoka ukagura umutaka, nimba ugenda n'amaguru, nimba utuye hakonje ukagura ikoti ry'imbeho, ukikonforma kuri klima, ugaharanira kurwana no haricho wakoze. Ya masaha y'imvura naba, nimba uri umucuruzi, habe hari produits zimwe zavuye muri stock. Nimba uri umunyeshuri, wewe ntusibe ize kugwa ya apremidi wageze mu ishuri, umwarimu wabonetse kwigisha. Naho nguri igisirimba ariko ntugira isaha, niyo wambaye ntuzuyirebaho, na telefone irimo ntuyibe. Uzubwira abantu nguraje ubagezeho, ukazubesha mwahura ngo ni ibya telefone iyawe izivuga.
twese nitwe tuza tuzivugira. Telefone zazivuga giheke. Ngaho yawe nimpamagara ucecetse. Yishira hakumeza kuri intebe y'umweru turebe kwivuga. Nimwe muza muzivugira ngo biza telefone se ntubizi. Wabayeyo. Kubera kutagira gahunda. Ngo abanyafrika. Hari abanyafrika bagira gahunda, please. Hari abanyafrika bagira planification y'ubuzima bwabo, tafazari. Ngo abirabura warabyemeye ufite imyaka 20 kera waremeye ngo umwirabura ngo abirabura bazabica isaha wobaye umurevolutionnaire w'igihe mu banyafrika ukareka kuvuga ngo abanyafrika ngo ndibuke abanyafrika hari abanyafrika b'abanyabwenge b'abahanga baza batsinda abazungu bagasibira muzave murayo uri umushangwi Burundi i Rwanda muri Kongo muri Kenya i Bugande Tanzania nguzoja hanze ukore tacu uzokora abantu bagiye hanze arabasha bame zindi mbaragiriye se none umugabo ufite imyaka 50 wagiye ari umushango kuva ruguru muri village hano akaba umushango mu nkamba akaba umushango ko muragira ngo iri yazakora cyane nubundi nindeba kuri kamera ntawe duhuza amaso ariko nimba waravuye inuru umushango nubundi uriwe hanze gusa hari ibyo wohindura nyine kuko hari ibyo mwahinduye abantu bari munanirwa guhindura mentalite bagahindura imisatsi n'imyambaro ukabona umuntu yamenye kuboha umusatsi no kwiyogosha gakumbu nkaka kanje ariko gukoresha igihe neza wapi bamwe bavuyiriye ruguru bazabatsinda ubu basigaye bageze mu mugi ico bamenye ni ukuvuga basebe uko mumaze ariko ndibazi kudandaza tibaye biga imodoka ariko nyine amazina yabasebe uko ngo bijye nibyo mu cyaro nimu bavuga ariko nibasobu kandi iyo siterambere wagize ryo kubaho kwabavyeyi ngo mu kizungu niko bazabagira muze ubundi agahugu umuco akandi umuco haba n'ubwoko butagira umuco bubabugiye kuzimira ubundi mu mavalere yacu imfura inyangamugayo abantu biyubashe bagira isoni umuntu azagira mu yisoni zo kwicunga zikunyuza mu bantu zitari uburyarya uri umwana w'umukobwa urezwe ukambara neza bakuramutse ukikiriza bakubwira ngo wibwira abantu tuse kubusa n'abandi biburoshe ukivuga gusa bakuyoberwa bakamenya so nabanyokoro muvuge ngo Imana ishimwe muze mukoresha igihe neza ariko nibivuze ngo nuhura n'umuntu w'umusaza utagikora abana biwe barindwi bazamwohereza ifaranga hanze ngo akubwire ngo maye ngo hagarara ngo banzureke ndakuganiriza muze iyo gahunda ndi wari uyifite reka umwana aje gukora abawe bazakohereza ifaranga akubwira akanya gato yari kureka agende muraho uracyangunze se duwezi manicho Bwana sifiwe ntabwo naje kwiyerekana abankunze nyine nuko nanje simbazi nabanyanze ntaco dupfa barandenganya ko turaganira ijambo ry'Imana ukoresha igihe neza amasaha yo gutarama abayo gutarama ayo kuryama abayo kuryama nzambwira abadamu benshi dukunze kuganira abo duturanye nabo dusenga iyo umukristo ukagira umugabo w'umunebwe utazukunda kuja gutarama nijoro uzoreme igitaramo cyo mu rugo tukazuja gutarama ngo nibamara bagukubita twonezerwa twese twataha wewe bakagukubita wowe bizara umunezero bikaba imibyimba ariko vuga ngo iminsi sigaranye yo kubaho kwisi nzamukorera mwituri neza ye ubwira Imana ngo wamana we uyu mugabo ganaramwemeye kandi kudivorusa n'icaha wamana we
konza mbona atazazira, konza mbona zahahira urugo, kwagira peti, wazamuhinduye wamana we, wamana ya Isiraheli we, wumva rugo ukayivuga bukeye udahaye umusakuriza pana kumuderanje, hakabugureka gahunyiza. Umunsi umwe azavuga ngo genda, ngo genda, iyo abandi bagiye sawa. Iyo yaguhanguye kuje ukavuga ngo mana we azoze tuze dutarama muri overnight kuwa gatanu, uzumubyutsa wamana haba kuwa gatanu ukavuga ngo noneho ko numva nagusibite warete tukaja gutarama, ureka dupfe kujana yagerira Imana ikamufatirayo. Kumbe nini uzuza nino nyine uzugenda iminsi yose, umunsi umwe uzoza usigara ku rugo n'abana, ubundi ndusigareho, nibamara gukura tujane dutarame. Ariko pana guhangana n'umugabo yogu ukazubesha ku manywa ngo warwaye gripe naho ninshi baguhonze. Nimba utizera kubwenge bwo muhindura n'amasengesho, nawe ibyo usenga ntibisobanutse. Ego mubiseka ariko niko hari abagabo bazabwira abagore ngo ntukagire ikintu nakimwe ukora, uzundebera abana gusa undeke, ibindi nzobigukorera. Wa mugabo we uzopfa ryari? Uzicwa niki? Wigize ikigirwa mani wawe, washatse umugore ngo umurere cyangwa waramushatse ngo mwubakane urugo, ko mwasezeranye ivanga mutungo risesuye. Amen. Ngo je umugore wanje ntaza akora, aho uzopfa ryari? Umuntu azashaka mu gihe, akabyara mu gihe, agapfa mu gihe, akaramba mu gihe, agakenyuka mu gihe, agakena mu gihe, agakira mu gihe. Mukoresha igihe neza. Mugira intego, hanyuma mumenye kuko igihe ari cyo kiduhekeye ibintu. Yesu yoherejwe mu gihe, yavutse mu gihe, yoherezwa mu gihe, akora mu gihe, apfa mu gihe, azuka mu gihe, azamuka mu gihe, azagaruka mu gihe. Wowe kucica nabi. Ubundi ugomba kwikorera auto evaluation. Hari nk'ibintu nka bitatu twakoze uyu munsi, pasiteri n'abari abagabo. Twabyutse dukora ikiganiro nabo twaganiriye, faze ya mbere iratambuka, turatega tuja kwicara ahantu dukora ikiganiro cya kabiri, twinjira mu modoka tuja mu mujyi tugura ibyo twaguraga, tuvayo tunyura muri salo, turagaruka turatarama, turabiharura nijoro mbere yuko dusinzira. Nimba baza babikora simbizi, ariko umuntu azayikorera auto. Uyu munsi wagenze gute? Amasaha yose ninjijiki intellectuellement. Hari ijambo nasomye mu mashakiro yo kariya gatabo, umutima nutakubwira ngo ukangabire singasabye ubunyine, ndaba ngafite iyi minsi ine aho nzoba mpaye intarama, tuzoja kugenda namenye ko ngatwaye cyangwa ngasiza ahantu, ariko ndakajana nasomye titire yako. Niki nungutse mu bwenge, niki ninjije mu mufuka, ese natuye ngeze mu ikanisa nintaha ndagira gute? Uyu munsi wungutse cyangwa wahombye? Nuko umuntu yiyevaliwa wenyine. Naho bwakeye wicira abantu gahunda, uza kuza mu gitaramo wabarakaje ngo ushikura byina, nukuvuga ngo wakoze ibintu bibiri. Wabyinnye utanezerewe, wakomerekeje imitima y'abandi. Uwo munsi wawukoze wi igihe ni imari. Manuro yaravuze ngo tugategereza ama opportunity uzoyareme. Narabivuze ejo ngo njewe nza mbona ngo Imana yongirira neza, ngo nuko Imana yakugiriye nabi. Wewe wize, wewe uzi gusoma no kwandika, umaze kumenya no kuvuga ikirundi, ngo Imana izo kugirire neza gute? Kukugirira neza no kuguha ifaranga.
uza abantu bafite ifaranga batabana n'abana batabana n'abagore uko bangana ku isi. Iyo statistic uzugira ngo amahoro ni ifaranga. Amahoro Yesu atanga aduha kurega ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu nsinzi. Mwihangane mugeze igihe umwami wacu Yesu Kristo azazira. Mufatira urugero ku mubibyi usohora imbuto atarasezeranye n'ikirere akayihamba mu butaka agategereza ko imvura yitumba n'iyo umuhindo bizagwa bikazamumereza imbuto igakura ikazamuha umusaruro. Mwihangane kugeza igihe umwami wacu Yesu Kristo azazira. Mwihangane mufite intego, mwihangane mukoresha igihe neza. Nukuvuga ngo igitaramo dukoze hano, amen, turaganiriye ngo twihangane. Sinzi ibyo uhayunyuramo. Ushobora kuba uri mu buzima bugoye. Abantu benshi bazabahisha amateka yabo kubera kuko bafite ibyuho muri bo. Hari abantu bazabakenera ngo bagire estime, akamavuga ngo bamwe bazabura bakabesha ngo bagiraga ibintu ntabyo bagira. Bigeze ngo kugira ngo abantu babatinye. Bo gutinya se uko baraja kukwikorera. Sinzi ibyo uhayinyuramo. Ariko nta joro ridaca. Ihangane. Urarwaje. Watinze gushaka. Wabuze diplome igihe kirekire. Turabona igishoro. Ufite intambara mu muryango. Ufite intambara mu muhamagaro. Urimo uranyura mu zunanirwa no gusobanurira abandi. Ihangane. Amen. Ari kugira intego. Kandi ukoresha igihe neza. Ibindi bintu byose birashoboka ko uzotakara 85% bikagaruka. Sauf igihe cyagiye ntikizagaruka. Ariko igisigaye umuntu yogikoresha neza. Iminsi sigaranye yo kubaho kwisi zamukorera mwitura neza ye. Iminsi sigaranye yo kubaho kwisi zamukorera mwitura neza ye. Iminsi sigaranye yo kubaho kwisi zamukorera mwitura neza ye. Haleluya, haleluya. Tugiye gutamba. Ugira intego mu buzima. Ihangane uzayigera. Uzi gukoresha igihe neza. Ihangane kizakuzarira umusaruro. Bwana asifiwe. Haleluya. Wihangane nimba muri famiye bitameze neza. Wihangane nimba muri foyer bitameze neza. Wihangane nimba no mu itorero bitameze neza. Wihangane nimba hari ibyo utabona ko bigenda neza. Ihangane. Wihangane uhaye ukora bino bintu bitatu. Nibyo nshoreje. Wihangane uhawe usenga wizeye. Wihangane wiga gutega Imana amatwi. Wihangane ufite umutima ushima muri byose. Kuko Bibiliya iravuga ngo mu bibaho byose, amen, mushima Imana. Shima Imana mutima wanje we. Shima Imana mutima we. Shima Imana mutima wanje.
agashima yaraciye, umuntu agashima umwana mukuru yapfuye. Shima Imana mutima wanje we, shima Imana we, mutima we, shima Imana, shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we. haleluya, Amina. hari abantu baza bavuga ngo nanje ndashima Imana, bamuha umwanya wo gushima agafata mikrofone ari kuri kamera, ngo ejo bundi nama nsohoka mu rugo bakagira inkuru ngo moto yami nkubita, wari urinze ngo uzokora impanuka ari gushima. Ni ukuvuga ngo Imana ntiyoshimwa batagukubise mu ibarabara ngo imyenda icafure, ntiwoshima utaragira igikomere mu ivi. Umunsi kugira umwaka udakoze impanuka ukabura amashimwe, umunsi wari upfuye ukabona ururimi, upanze gute mu mawazo? Imana yabuze icyo ishimirwa iminsi yose, ubwo ucitse ku burembo ngo Imana ihabwe icubahiro, udaye uhagarara n'umwanya ivi ribyimbye, upanze gute? Ni ukuvuga ngo nutagongwa ntuzoshima. Shima Imana mutima wanje, Shima Imana mutima we, shima Imana, shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we. nuzoza ugera ku buriri ukamubona ibitotsi, nuzoza wicu uzubwira Imana ngo Mana ndagushimira ku bintu bibiri, ndagushimira ko namye mbona ibitotsi, hari abaraye babona, ariko kandi ndagushimira ko ntamye ngenderaho kaba mzutse, gahunda zanje zikaba zigiye gukomeza. Wabwicuwe nushaka wuzuzwe badaye bakumva, we wasinziriye kandi ukabona byutse. Shima Imana mutima wanje, Shima Imana mutima, shima Imana mutima we, shima Imana, shima Imana mutima wanje, shima Imana mutima we. hari abantu twarimo tuganira ejo bundi tugiye ku meza, tuguma gwenya ukunda abantu baza basengera ibiryo. Ndababwira ngo ntimukaza musengera ibiryo ngo nimara mvuge ngo Mana ngo urebe n'abatabibonye, ukazusenga gutyo ugiye uzushima ko ibiryo byabonetse. Nimba ndabo wadahiye kwifu cyangwa ngo warurire kubihiye, tukazuvuga ngo Imana ibibuke, nta mutima mwiza ubafitiye. Ibibuka ufite apetu wavuga ngo urye nibishira ubizukireho, urebe ngo n'imfubyi n'abapfakazi gituma utaziguriye agapfuko kifu ko mubana. Imana si umunyafurika uzugabanya uburyarya, ngo urebe n'abatabibonye wabagize gute. Iyo ibiryo byabonetse uzushimira Imana yabitanze, ugashimira indi igiye kuzakira, ukabwira Imana ngo ubwo wabitanze wa Mana ureke bingwe neza, ibi biryo ntibimbuza amahoro kandi wabimpaye, ureke nimbirya nsinzire, bitunguye umubiri nubishaka mzibuhe, ariko ninananuka ntibintera indwara. Uhabwe icubahiro. Urebe n'abatabibonye, ufite umutima se wo kubaho. Imana ibarebe, Imana izirebera abantu mu bandi. Imana nigenderera gitoko izokoresha bitaho. Yego, Imana nigusura tizokohereza umwuka w'umwijima, izokohereza umuntu. Nibona utokumva icongereza, itegure n'umusemuzi, umuntu umwe asiba akazi kugira ngo nikugenderere izanye umuzungu cyangwa umunyanigeriya uvuga ururimi utumva, habone kusobanura. Gituma utazawemera kuba inzira y'Imana. Ngo Mana ngo barebe, ibarebe usigaye, irabarebesha iki wafashe hasi.
haguruka reba abantu Imana izoba yabareba, gaburira abantu Imana izoba yabagaburira, ambika abantu Imana izoba yabambitse, ishurira abana ishuri Imana izoba yabishuriye. Iyo Imana ije kudusanga, sema haleluya, haleluya, ikoresha ibyo dushobora kumva. Tugiye gutambira Imana. Mwakoze cyane, mwihangane mufite intego, mwihangane mukoresha igihe neza, mwihangane musenga mwizeye. Hari abantu baza basenga ngo Mana utugirire neza, Mana ukora igitangaza, Mana wihesha icubahiro, Mana ugaragare, yenda gushimiye Mana baruho bakayonora nkiri mu murima ngo yo kure yamiriza ngo igende usigarane nani ngo Mana nigenda kure yamiriza yambaye ubusa, kure yamiriza ifite complexe zawe ngo yo ni wabonye irekira kuniga Imana wamara ngo nibasubizemo tuzine ngo nitumara dutahe. Iyi iravuga giheke kakurya kw'abana b'uruhinja, umwana w'uruhinja mutoya bene izi nshuke zatese, ntimukaza mutetesha abana. Ino ni kure, ni mu mujyi. Abantu bafite abana ntimukaza mutetesha abana, no kubahemukira, ntimuzi imyaka muzamara, muzamwigisha abana ibyo gukora kare. Umwana azavuga ngo ararya, uti urarya, akamavuga iyo wamuteteshe, akamavuga ngo ndarira, ko wavuze ngo urarya, bakaba bahaye bategura akaba yabiriza. Umugore udapanze neza ngo icecekere yayawe kubita kutamenya ibiryo. Niko amasengesho adapanze azamera. Bamana ungirire neza. Iyo bitaravuga ngo bushiremo dutahe. Aho iravuga gihe irakora wagiye kuri kuraho urwo ngo ugende. Mumenye kumva Imana. Imana izivuga nta bahanuzi baje wawe. Imana izivuga waraye muhira wenyine nta hudumiherutse. Iyo ufite ubwenge bupanze butekereza neza, uzuja kuryama nijoro ukabwira Imana ngo Mana iri joro rimbere ryiza, rinorohere, ungenderere, ubane nanje umunsi w'ejo uzawumbe. Iyo bwije, amen, tibuba bwije ngo bakuroge. Imana iba yaguhaye ijoro ngo urihanurire, urivugemo ibintu numara uruhuke. Ariko mutinya ko bwira hoguma ari kumanywa moja. Iyo bukeye n'impano y'ubuzima ibibonetse ni opportunity, burakeye amaboko arakora, amaguru ni mazima, ikirere kirasa neza, umutwe uratekereza, wahawe impano, buzaza uwo munsi umusaruro. Imana ibaha umugisha. Churange nizozangira gutyawe nigira gutyawe sawa, kandi uzugerageza turange ugeraho wuna mukundera. Imbaraga zawe Uiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe